Radio Bulandovata San Francisco, Mekauti Kenda Batamay. Naka na tangu ANALI MALAUCAKE au samba kilimo sama bulukandua kau dabtu mana koro baturua na tikina kona kelo na sano taileo au sadula wati bakarua ana idula ni tatangomaki maina coronavirus mata ni nungu idula kena karoni nungu idula au sanga ni wakila indona rebu se indona lenga me adabna nungu mbula nangona udula watikina au udula mi utangomaki au kau tango makana nungu matu vale ke ira tiko wa boliti au tulongo esulevi au na ibola tara me ngole kina be badwa eso me bakana mbange na supermarket na markete karau sara ni unataka sova na boda semo ya sara kibon watani dotale na idulongo ena bakarara taka nonondra bengarabi oira radaka na tamban nimbula se oira na frontline workers. Onitaka ni nabe bakande itaki bekianda na itukutuko ngo ka baka mamasu ka kere mendadula binaka bakale. Nabisa takambeka pakadaba na idula ni Covid-19 nabika lakuzuru manalubengo na nona Vuniwai bulika kena nona bakaitabi na gito. How will getting the COVID-19 vaccine change my child's experience with social, academic, and sport activities? When young people are vaccinated against COVID-19, their families can feel even safer as they return to in-person learning, socializing, and the school activities that they enjoy. As a pediatrician and a mother, I've already seen the positive mental health benefits of vaccinations on the teens who have suffered stress and isolation during the pandemic. I am glad to see that back-to-school activities, sports, and extracurricular activities are opening up their worlds again. Let's help our young people get vaccinated so they can safely get back to being with their friends at school and in their homes. To learn more, go to vaccinateall58.com. Una nabisa também na idula ni COVID-19 na bika na lauduru na lubing na nona Vuniwai na bulika ke nona boita benegito. Pinakarupeni may tumaniti nga na bakamadala ni Dr. Erica Pan na go dua vira kada bakadikya na matindewa California gaitu ko nitigo ko ni rawa ni nanui diti ko na leoni matubale ka sa raw ni lakibuli talanga ngone ker sa tulo ati an idula ni COVID-19 raw talanga vira merna lakibe maluwai ke non ritokani bakaitabi na gito ke na be program taliso reida boto ko na nona venga rabi baka Vuniwai na vika binaka bure mai na nonra sa tula na ngone baka bimbiti ko gorupeni kena sotabi ka waliti ko na lenga ni bula ni ngalili ke na loma bimbi ka kune baka lebu bir na itambangone na ngona mai tiko buki na pandemic ko maru taksar baka lebu ni sam mai tiko butalanga na buli na gito ke na bi program taliso ngono buna sa bimbi kina weekenda benda buke ira kanda beba kongeti talitinga birna tambangone berna lako yani kara lakidula and idula ni COVID-19 the kaibina kinango ni sabakandit sa gaiva kandonu mai na FDA sa natambana kando garaba na kena bakandonu na kakana kena wini mate mesa klaba kai sa sangayo ko yango ili baka miase baka durtingan na emergency authorization yago sangay baka dono mai yana kai binanga kina baka dono mai viru natanga na bakitin kaono lakavake yo viru na tinkarua kina tinkarua lakavake kina tinka lima rease baka mese emergency talitinga ya sara dula tiko kina nangone Rabi bako geti tinga mena tambane ni bula na liu ni mateni tu matanga ikerupeni na liu ni be korni buleso me rabako geti na ngone rabako geti talitinga na mata na itumbu
merlako yani merko yani nangone bakitin karua kalakatake merna laki dula. Ya, bakanun ni tali tengani nandun ngona leka-leka ngosan na ya talengani bikim do mai viti kasarau nirna laki dula tali tengah wira ni tapangone. Kan jina sarang ko rin na tutu marotaki ke bakasana da bakakina ke me marota tumandanga ko na tosin ngauna me toso me bata tabe na vitu sa da ngona walu ka bagini kuasa ta toso tik wala ita ka ngona lebu ni muna rasa dulu tiko ngona bata tabu sana ke tiko bu mena walu liu sa ta na vitu masa tiko bu na walu ngona ke me misana da bukina na ona sa bulu pasyente una sana lebih diserang ya le nubuno ken balik ke me misara ni vitu sa ke misara ni wali na dia se viti tiko nga ya karena kay dulu nangone don raw chini na undolo nangone bule na do no sa to sa karena kay dulu tala na Pfizer au bambauta en sulevi ra tubutu don be susun don ya lo ven ni reclan ni sa tango magiti no lubenra aba mimbi na dulu ni Tatarovi Ni Covid-19 me bakanga me Amerika in bebe Vuniwai biasa Amerika ano no rasa dulu raw nangone sa tikura no buli wambo to sen madali ke na rin nakatalitungan na sen madala ni bipo sa kita kina yung binimata sa sen ngabe bakati kikumundo may Amerika sa bakati ko bipo sa kita ubagalog ken may tumutumbur ng gas ni buli sabi yun ni bakalawa yeso sen sin binakata ni lulu ko rebuli merra bakam binimata ng ni buli keto ibit sen madala balatan na nakalatungo se ko sartungan na kinante o na mati ya wamboto ni na ko kaki ni rasana wamboto bikin memernan tar mentangan ngoni buli na yung bibili mas Padahal ti kumantangan misakti kumantangan na buli biba kung geti tali tengawir na Vuniwai kuir kar tuta katiko na idula ni Tatarovi Ni Covid-19 wiran na ngone bi kema mikir na pakitin ko no lakotake sombe kay rasa warak tu sera semberti korsera sega tu ni bia tulai na non reulu bale o ya merra warra kame sava kadoni mai merani rangi dula yango sarva konge ti sartinga bakalebu merla kanira laki dula baleta ni sangai bakadoni mai biru mandangan ne bakitin kaono kala kadake kasama solitiko kina na bi bakadoni ya mai na FDA dona itu kutuku rong binako ya bikemni na tikung ko Amerika California na state kia Sara na binaka mo ni na lakuani ranyo ni na ridanga na Vuniwai bakaidur tiku kina na vidula sa raw tu na ngongo sen ganin doon na ulumbale ranyo ni na lakani na Walgreens na CVS kaya bakadren rebi kimni mo ni kunya na Vuniwai bakaidur tikina na vidula tiku talanga na website California o yan myturn.ca.gov myturn.ca.gov doon biyo patatalitungani kena niro katkatoni na bin madawa na kena na websites kede sa na Vuniwai radio ni na reda kena na Vuniwai bakaidur kena na bidula na sulitu kena na idula ni Tatarovi Ni Covid-19 bakatala kena na number telefon ni karatal nga ni ngiri ni kena manita kama na ni appointment ni lakan lidula Totoo ba tio abi keminin wakikira wa Amerika klani nabinakan menda lidula balita uba sama takau na kotelis mendana na mana na sa ngiti bukin pandemic duna kan mas tak tamatar masuta menduna wali nilang ni rarida to kanila tamatar sa mati o mimbi me Europe so rasa sarvena kata menduna wali nilang menduna Tatarovi Ni matengo Era sakirnya rarike de mana World Health Organization me boto tolo takan de wali nilenga rare bona mati itu rare bona besti di boto tolo takan mento na wali nilenga no hona se sento ni yongo sakone sakone sa tala mango sa ne ko kan ko riki me bichi ni na kategori so no do sa tala suwa so tama dulundre sakune mena kene wala remo sa kime bisa sen bia dulu yoko sanga ibu ante ite kime go na Pfizer ni se koindi nongo onita ka pike muni na wakango ni selo mo roti ko se pambibitu wirna lubenda ni tigo ya Amerika rebina kamuni ko tirna lubenda muni botara muni tula meren dulu tekina
Siyang walang Amerika, buru-buru todo. Nanabuto kinanamater bango, waya na COVID-19. Sabay ba yun? Nandito ko rupeni nanguna may tiku talaki no mabuta na vida na bula sauti do talanga na vital no to may bakadora na no to bata tinga go ni vital no awakuta da ke me kina na lenga do na lenga lewa kuni bakalewa wir na tabangone o yani lewa sarvira era mai koto tani nga sera kuna tirai era mai tani bakati kirna non rambula bakani tarai bakalewu era loma bimbi era ngalili beletani ndrendre klava kai samato vira mera laku tumba na visinga poli rabondo basi rabondo train na vivo no rara non rubila kai kreli vi malu evat kirna non ritokani na vi nangito se na vi program itu karandula ki bakita bikini ya ngono samiti bukina pandemic song keda mai oya sarge mai tu vale raba kamera sange mi song ombutu tu vale kema tanga au kila ni sange li bakila tok bakalila en vida na bulango kemi me nonda kema mi a oleng nindo to da konemba ki na song ombutu saranga bakaidur tu ya gai kune rupeni dona ka bakloloma ni levo beira na tambangone era kota sargas o bakasan Tarama de keni tukuni baka bitia matawe era baka lina non rambula era kuna tira baka tekira era kuna tira commit suicide ya na nonra na depression era tarrei na saranga baka libuna lengo go ni sarreda na bika ya tu rasa tu valen rende non rabito seaki sombe kai senga tu nindo binak non rabi maluai kina non tumbu rasa nindo talita kana tu vali ni ge me teko bona pandemic kona songo ya bakalenga non rambula indole wili lebu ni tambongone mai bakalenga kina non rambula koya oyom tanga dona kana ni mami maro taktibo ni sarau ni relakoya ni relibuli rasara ni duri tumba sandola na sana bani ale sandola na vi na kito na vi kafau ya fata tandola mai sarau ni relakoya ni makana tandola talibira na burubura tandola talibira na bula rambili utang non rai kuta tani se walia sarakna na lengo ya na lenga kama tarira na depression koya ito naka marutik-tiki na bakalili bongo na non sarari dula tiko uira na ambakitin karo lakadaki. Iya, bikamin ukekirau ni sama tigumay na nirobital no ngonongo na bibi ni sinakena binaka dula. Muni dula kamu raw ni tangumaki kimuni no muni matabubal watalaki na uira na leweni no muni tiko-tiko. Ebi nakakasan ni mga bulan ka na itulo ni Tatarovi Ni Covid-19. Rado ka na kami ng kukurin bos. Iwaran nito na kinalenga. Dito lang. Goa nga na itukutuku may na California Department of Public Health. Natambana kang garava na mula rarapa. California kaya na vaccinate all 58. Na kaya na itukutuku matilalay. May bala ka na bikakirando may daw rakatibayani. And program leka-lekang ko. Ningisiko bayani na vaccinateall58.com. O yan na vaccinateall58.com. Radio Bulan Dua Mata San Francisco, Mekauti Kenda Batamai.